jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar hande ko alhamis hawri ko sappo e jeetati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar habruji men hande ko États-Unis tan ko toon to maison blanche guiɗol en d' abord hono kanko président Joe Biden ene wayno ko pression nene ɓeydo hewde oɗo saaha joni pour yo wo nattu wonde campagne ko fama tan toon to maison blanche ene wayno ko nanodiral no woodi joni oɗo saaha joni walla pamodiral no woodi wonde ko hankkadi campagne makko wawa continde wonde oɗo saaha noon kanko président Joe Biden omona toon to Delaware galle makko ɗum noon waɗi hoore makko isolé caggal nde witta toon to Las Vegas hanki o taw wiyama wonde coronavirus ko wawi wonde fof ene wayno ko tumnade kadi habruji gumriɗi toon to maison blanche hono kamɓe ɓurɓe wonde towɓe walla ɓurɓe jogade konngol e démocrate en mbawi jokkodirde makko hande pour holludemo ko kullol jogui oɗo saaha joni wonande ko kanko so continue wonde candidat ene wayno koɓe perdoɓe cuuɗi gonɗi to congrès fof kadi koɓe perdoɓe présidence ɗum noon ko ene woodi hande tumnade kadi habruji jaltuɗi ko fati ɗum ɗon ene woodi démocrate en hawnaki jogorani wodde ni sibabude kanko hoore makko mo continue wonde hen e hawnaki kadi won républicain ji ɗi ganduɗa hen taw ko yimɓe ɓe jiiɗano wotande Trump jogorani wotandemo kadi tan continue wonde hen ɗum noon naki no rokka ɗo e 72 heures pour ƴeewe so tawi kanko Joe Biden kadi ardiɓe surtout yen parti démocrate toon to congrès pour wonde hawnaki président Barack Obama e kanko kadi Nancy Pelosi kamɓe fof maɓe jantodir pour ƴewde hol peeje jogaɗe pour so tawi kanko Joe Biden o jaaɓi oppude donc ɗum woni ko anda oɗo saaha joni toon to maison blanche banggue démocrate en banggue républicain ene wayni ko kanko Donald Trump ko hande woni ñalawma mo ari pour wonde jabde wonde o nomama wonde hankkadi ko kanko woni candidat républicain donc ko teskita tan haade makko arde ene wayno ko joom suudu makko Melanie kañum hoore mum yiyama ene ari à la dernière heure ne jooɗi de place sara makko e kadi ko hunde nde ɗaminono kono noon ene wayno wiyama wonde ko ma waro o ari kadi so ari kadi o haalata kanko Melanie Trump noon ene wayno o wayrama yiyede no fewi pour o marama wonde e Trump surtout e nder campagne uji muɗum ko justification doctrinal toujours o rokkata wonde ko ɓinguel mabɓe gorel nguel ko kanko toppito ɗum par ce que on ko janggo ko wawi wonde fof o yiyama tan waɗi ɗum noon en duttiti kadi ko fate kanko Donald Trump e discours makko ko haali hen o wawi d' abord e nder discours makko rokkude ñagade wonde koye yimɓe yo daƴƴan oɗo en bara toon ta ko pompier biyeteɗo kori comparateur ɗum noon kadi ko bara toon to reeli makko ndewo fella kanko hoore makko nde donc caggal muɗum o ruttisima kadi o haali ko fati hen peddugol makko ngol no wayni e ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen no wirini hawnayko ko gueɗe ɗe ganduɗa démocrate enen jeeya hen o ruttisima tan e gueɗe kewɗe o haali hen o wi wonde ko e surtout hayso haalani président Joe Biden laabi kewɗi pour o haali o wi wonde ko e nder président ji sappo ɓennuɗi walla président ji sappo ɓurɗi wonde ɗi moƴƴani e États-Unis ene wayno ko hay goto men meeɗani wadde hono ko kanko président Joe Biden ko waɗi ko no bonnir leydi ndi kono noon en tumnade kadi CNN gomumen toppiti ko fati e mbiyata ɗum ko fact check noon ko ƴewde kala ko haali ene wayno ko toɓɓe kewɗe ɗo haalde hen won hen toɓɓe ene wayno ko toɓɓe ɗe ganduɗa hen wonani won hen mbawi wiyede wona gonga won hen kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ko haala ko ala ko naɗi ɗum o haali o fuɗɗiri fof ko toɓɓere wiide wonde ko nde laamu makko nde woni toon nde ene wayno ko États-Unis kañum fof ɗum ko joguinoɗo dépendake hay goto ko fati énergie ɗum énergie so wiyama énergie ko gueɗe patuɗe en essence en gueɗe patu e ko hen noon o wi wonde kono noon ko nde Biden ari nde ene wayno ko kañum États-Unis hankkadi dépendino koye leyɗele arabe surtout ko wayno pétrole analyse uji CNN ne mbirni wonde ko laamu makko e laamu Joe Biden fof ene wayno kamɓe ɗi fof non seulement ko États-Unis kañum hoore mum ena e hutoro pétrole mo jogui o so tawi pétrole prix mum monti surtout yen wallude consommateur uji américain o haali hen toɓɓere kadi wonde ko fate surtout yen ko fate taxe uji makko ene wayno wi ko kanko hoore makko nde o laami nde o wi wonde ko walla usti impôt ji no fewi ɗo e États-Unis donc o wi o donc no ɓe mbirini kamɓe CNN mbi ɗum ɗo ko wona hunde gongira gonga ɓe mbi caggal analyse aji ne mbaɗa hono kanko taxe makko tan kanko hoore makko e hitande ujunnaji ɗi sappo e loi goto kadi moɓe ciññino mbiyata ɗum ko Job Act wona kañum ɓurno wonde
impôt ustadi o haali hen kadi o wiye laamu makko en wayno ko wiyete inflation ɗum noon ko prix ji montirde no montiri joni ni en wodano e laamu makko ɗum noon kadi ɓe mbi ɗum kadi ko wona gonga ene wayno ko inflation fuɗɗi ko guila e makko hawnaki towirano no towiri joni ni kono noon ko sababude coronavirus ko guila ngel fuɗɗi o haali hen o wi démocrate en ko yimɓe ɓe ganduɗa en waɗoɓe complot ji contre kala mo weldeno men ɗum noon ko mbiyata ɓicante ɗum noon kadi ene wayno ko o wi donc gueɗe ɗi ganduɗa en ne mo beela fof ne nangga walla mo beela fof ne pawi mo hunde o rokki yerugo ko wayno altini ɓenmi ɗo hono juge goto fédéral gonɗo toon Florida ene wayno wi ko kala ko takka ko fate dossier ji secret toon Florida ko wona gonga ɗum fof kadi ene wayno kamɓe analyse uji kamɓe analyste uji CNN ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo kadi ko haala wona gonga wona noon yaari ene wayno ko juge o wiyani wonde dossier ji ɗi enne si babo nawi ɗum toon ɗum wona crime juge o wi ko procureur ƴeftaɗo o hono mo mbiyata avocat spécial ƴeftaɗo hono Jack Smith no ƴeftirani wona hunde ɗoftinde constitution ɗum noon ko noon o wi wonde ko ɗum ɗon wona constitutionnel ono on ƴeftirani e kadi no yoɓirteni ɗum fof wona constitutionnel o haali hen gueɗe kewɗe on wayno ko wi ko parti démocrate ko kañum parti démocrate ene wayno ko kañumen gonni hutortoɓe oɗo saha joni justice mo États-Unis tampinde famille makko tampinde business aji makko e tampinde kadi e kala yimɓe ɓe ganduɗa enen supportion o haali hen e caggal mum kadi o wi wonde ko kanko hoore makko o ɗaminno ko walla sikkano ko hande mo wonɗo en ruttitade en wonde tentative walla oɗo kikiɗi samedi ene wayno ko ñande fellande caggal mum o deeƴi en wayno yimɓeɓe en supporteur uji makko wonde wullude wi wonde ko aɗa foti wonde ɗo en donc caggal muɗum en wayno ko kanko hoore makko caggal nde o haali wino haalluji foof ene wayno ko kanko hoore makko kanko Donald Trump officiellement o jaɓi wonde kankadi omo jogui pellital e doole pour jabde wonde ko kamɓe républicain ji koɓe nomimo yo won candidat pour ardade leydi États-Unis donc ɗum woni officiellement hankkadi kanko woni candidat o wi wonde ko so tawi o heeɓi ardade o wonnita président ko pour wonde wonande pour ardade américain ji foof o wonnita président ko pour wonde amérique naɓe foof o wona pour feccere amérique naɓe o wi donc so tawi o dañi victoire tan ko wonande feccere amérique naɓe ɗum ɗon wona victoire donc ko jiida tan ko teskira tan ene wayno ko kanko Trump sukaɓe makko e taniko en foof gaari kañumen gonno ko gori gadandi e kadi ɓiɓɓe makko ɗiɗi foof ene wayno kaali hande hanki foof pour supportudemo kanko Donald Trump caggal discours makko nde habaruji jaltuɗi wonde ko kanko Donald Trump janggo on foti ardude hono président Vladimir Zelensky ɗum noon ko janggo aljuma wonata o donc haala makko janggo hakkude makko e président Vladimir Zelensky mo Ukraine ngol ɗo wonata lawol maɓe gadanol eɓe kalde tugginde Trump yalti natti wonde président ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗum noon kadi surtout henne hawnaki kadi fayre wonde toon to Europe wonande kanko Donald Trump walla laamu makko so tawi o dañi laamu hawnaki maɓe nattu wallude Ukraine ɗum fof hawnaki ma haale ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump o continue mo haala o wi wonde ko ñande o laami ene wayno ko ñalawma goto o wawata o réglu probléme guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine e nder kadi débat maɓe ko ɓennuɓe ñande nogas jeeɗiɗi lewru juin o haalino wi wonde ko kanko Putin ko haalata ko en pour so tawi jaam dañete to Ukraine haare maɓɓe nde tan ko tawi so tawi Ukraine en jaaɓa leyɗele ɓe ganduɗa kamɓe Russie ɓe kefti ɗe e kefti Ukraine nde taw ɗeɗon leyɗele kamɓe Russie naɓe ɓe continue jeeyde ɗum eyyi ɗum ɗon kadi ne wayno ko kanko Donald Trump o wino ɗum ɗon wona hunde wona gonga fotani wonde e kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe makko jeeyaɓe campagne makko surtout kanko JD Vance mo suuɓi yo won vice président makko e ɓen continue hande ɓene critique wonde États-Unis fotani wallude Ukraine ko fati oɗo guerre e kadi ɗum no foti ko dartade donc no hawnaki ko wawi wonde fof so tawi ɓe kaldi janggo ma ande holko ɓe kaldi ko fati en so tawi kanko Donald Trump o dañi laamade États-Unis holno ɓe jogori waddude oɗo guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗin kabaruji min jogonno hande oɗo ñalawma alhamisa hawri ko 17 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.